Hm? Dobre. A nie. No určite to bude horeť. No, vlhký papier. To je vlhký. Ja to mám všetko vlhký. Aj to nižšie. No, daj ho, kde chceš. Do stredu, nie? Ako podpálu. Dobre, daj preštú onú salvetku. Na, no, zhorela loď. Horí loď! Vítaný. No počka, plechovka sa prejebe. A bude horeť aj horeť. A vidíš, ale špagát sa prejebe. Kolský kokos, hoď jak drží. Vyjebať. Počuj, to... Natáča, nebo možno jak horí. Vidíte, sa tá robí robota? Vidíte, čo robí Luboš v robote? A daj ho potom na internet. Dám! Těch jeho sféra to vidíte. Natáča, čo Luboš sa nudí. Ale skoro mi oné do telefónu hodil. Ne. A je po něm. No, kdo si k tomu umie ruky, keď to je plno penetráku.